mailako amalau ontzi arituko zaizkigu arraunean. Arkote lehentakizikotik, Getxo bigarrekotik, Oiartzun hirugarrekotik, eta Ibaika laugarrekotik. Sortzi, bereti, 20 segundo oraintxe bertan bete dira. Laugarrengo txanda guazidenetikan eta hor ditugu lehendabiziko aurretikan Arkote, Getxo bigarrekotikan, Oiartzungo favoritoak, Oiartzungo itxaslaporrak, hirugarrengotik eta Ibaika laugarrengo hortatik. Ziurnago, gaur ere Oiartzungo itxaslaporrak lapurretan egiteko asmotan edo bandera irabazteko asmotan etorriko zirela, baina gauzak ez du jarriko dizkiete aldabenean dituzten aurkariek. Bien bitartean, gogoratu, hobetu beharreko denbora, 21 minutu eta 40 segundukoa dela gaur batera eraman nahi baldin badute. Zumaiarrek, orain arteko denbora, Ostolazaren aginduetara, 21 minutu eta 40 segundu behar izan dituzte. Lan bikaina egin dute gaur, Josu Kosak prestatzen dituen mutilak. Bestalde aipatu nahiko nuke, aurrez emakumezkoak aritu direla lanean, Gipuzkoako emakumezkoen traineru liga, eta hor, Garaile, Getaria Zarautz, traineruko arraunariak esan ditugu, 11 minutu eta 30 segunduko denborarekin. Bigarren, arraunlaunak Donostiko arraunariak zertatu dira, 2 segundutara. I'm falling in love again. I'm falling in love for the first time. This time I know it's for real. I'm falling in love. Yeah, and God knows, got to make it my own. Falling in love. It's strange, but it is true. Yeah, I can get over where you love me like you do, but I have to be sure when I walk out the door. How I wanna break free. How I wanna break free. Yeah, I wanna break But life still goes on. I can't get used to living without you. By my side, I can get to live alone. Hey, God knows, got to make it my own. Oh, God knows, got to make it my own. Oh, God knows, got to make it my own. Arkote, Getxo, Oiartzun eta Ibaikako traineruak dira. Laugarren txanda honetan lanean ari diren trainerua. 4 minutu oraintxe bertan lanean hasi direnetik eta minutu bat barru gutxi gora bera ziagoa hortan izango ditugu. Aurreko tantan, Zumaia, Donosti, Tamarro eta Bermeo Mundakak ikuskizun karagarria eskaini dute. Eta biziko piluzetan, entzen ezerra argitzen, eta bigarren luzean, 4 traineruak 4 segundutan sartu zaizkigu. Ondoren, Donostiarren eta Zumaiaren arteko burruka izan dugu, eta azkeneko 10 paladetan erabakira Zumaiaren alde.
gogoratu, Zumaiak egin duen denbora, 21 minutu eta 40 segunduko denbora izan dela. Beraz, bandera irabazi nahi duenak, abixe hobetu beharko du. Lenta biziko ziagoa eman dute eta Oiartzuko trainerua estropadaren buruan, txanda honetan. Lau minututa berrabat eman segundu. Ibaika, 5 minutu 1 segundu. Arkote, 5 minututa bederatzi eta Getxo, 5 minututa 14 segundu. Oiartzuk, 4.58. Ibaika, 5.03. Arkote, 5.09. Getxo, 5.14. Every move you make, every bow you break, I'll be watching you. Every breath you take, every move you make, every bow you break, every breath you take, every move you make, every bow you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every night you stay, every claim you stay, I'll be watching you. Oh, can't you see, you belong to me, I'm my poetics, with every step you take, oh, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching, I'll be watching you. Since you're gone, I've been lost without a trace. Dream at night, I can only see your face. Look around, but it's you it can't replace. Dream at night, I can only see your face. Keep crying, baby, baby, please. Oh. Oh, can't you see, you belong to me. Oh, my poetics, with every step you take, every move you make, every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I'll be watching you. Every move you make, every bow you break, I'll be watching you. Every move you make, every bow you break, I'll be watching you. Nah. ¡Venga, Ibaika! ¡Venga, Ibaika! ¡Aupa, madre! ¡Venga, Ibaika! ¡Aupa, Ibaika! ¡Venga, chavales! ¡Aupa, Oiartzuko itxas lapurrak estroparen buruatuta hogeta mazazpil paladetan datoz. Azkenengo 20 palada ziago hartu aurretik eta trailean goen serie bat eskatuko die. Hirugarren ziago bertan, ahalik eta txukuren sartu eta ateratzeko. Horantxe amarra ditu, baina hasi direnetik. Eta lau traineruak erabat sakabarututa datoz. Oiartzun estroparen buru. 5-6 segundoko aldearekin, bigarrenko postuan Arkoteko Plentzitarra, hirugarren Ibaika eta gaur Getxoko arraunlariak laugarren postuan datoz.
une batetik bestera, arrauntxiki hartu eta badoaz, oi hartzeko arraunlariak. Destinado oi hartzeko arraunlariak, Ibaika Arkote oraintxe bertan. Ibaika badoa, Arkote ere oraintxe zigo batik hartetzen, eta Getxo arraunlariak, bigarreko kale hortatik arraun txiki hartu du aurrekoa, eta oraintxe arraun txiki azazten, Getxo. Hiru traineruko abantailarekikoa oi hartu. Hirugarren luze honetan, estroparen buru, eta Zumaiko ikurriña hau oi hartzeko bidean dagoela ematezu, baina bueno, oraindik estropara egia erdia egitute eta hainbeste faltazaile. Baina eroso eta garbi doaz oi hartzeko arraunlari hauek oi hartzeko itxas lapurrak. 37 paradetan, hirugarrengo luze honetan ere erritmoari eusten diote, bigarrengoan 36 antorri dira eta hirugarrengoan ere 37 paradetan doaz oi hartzeko itxas lapurrak. Oi hartzulen denbora, 10 minutu eta 31 segundukoa izan da. Ibaikak 10:42, Arkotek 10:42 eta Getxok 11 minutu eta 3 segundu. Beraz, orain arteko denborarik onena, oi hartzuko itxas lapurrek egitute bigarren ziago honetan. 10 minutu eta 31 segundurekin. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. And it feels like home. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Oh yeah, when you call my name, it's like a little prayer down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. I hear your voice, it's like an angel sighing. I have no choice, I hear your voice. Feels like flying, I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me when you call my name. It's like a little prayer down on my knees. I wanna take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Like a child, you whisper softly to me. You're in control, just like a child. No, I'm dancing, it's like a dream. No end and no beginning. You're here with me, it's like a dream. Let the choir sing down. When you call my name, it's like a little prayer down on my knees. You know I'll take you there in the midnight hour. I can feel your power, just like a prayer. You know I'll take you there. Whoa. Life is a mystery. Everyone must stand
just like a prayer. Your voice can take me there, just like a news to me. You are a mystery, just like a dream. You are not what you seem, just like a prayer. No church, your voice can take me there, Just like a prayer, I'll take you there. It's like a dream to me. Come on, come on. Just like a prayer, I'll take you there. I'll take you there. It's like a dream to me. Just like a prayer, I'll take you there. I'll take you there. So it's like a dream to me. It's like a dream to me. Just like a prayer, I'll take you there. I'll take you there. It's like a dream to me. So Just like a Just like a prayer, prayer. I'll take you there. I'll take you there. Just like a Just like a dream dream. to me. One more time. Just like a Just prayer, like a prayer. I'll take it I'll there. take you there. Just like a dream to me. Whoa, just like a prayer. Eta Oiartzungo arraunlariek ikararekin jarraitzen dute eta aldea area gaurtzen. Ziagoan, denborarik onena egin dute eta Ibaikari 16 segundoko aldea sartzen diote. Oiartzun, 15-55. Bigarren postuan, Ibaikar, 16 minutu eta 11 segundu. Arzote, 16 eta 18 eta Getxoko arraunlariak 16 eta 18. Oiartzun liderando esta cuarta y última tanda. El tiempo de la tercera diálogo ha sido el siguiente. Oiartzun 15-55. Ibaika 16-11. Arcote 16-18. Getxo 16-38. Gogoratu, Zumaiarren denbora helmugan 21 minutu eta 40 segundokoa izan dela. Oiartzungoek hau hobetu beharko dute gaurko batera irabazteko. Emeretzi minutu oraintxe bertan, emeretzi minutu lanean hasi denetik azkeneko txanda hau. Oiartzundarrak buruan datoz eta gogoratu aurreko txandan Zumaiarrek egin duten denbora 21 minutu eta 40 segundokoa izan dela. Oiartzungo trainerua buruan dator eta Getxo, Ibaika eta Arkoteko arraunlariak atzean datoz gaur uste baino alde handiagoarekin. Oiartzungoak nahi bezala ari dira txanda hau irabazten. Eta batera irabazteko gai direla ere erakutsi dute, behin baino gehiagotan, 7 aldiz, 7 garaipen lortu dituzte. Gaur 8. lortu dezakete Oiartzungo itsaslapurrek. Azkeneko minutu luze bat geratu zaie. Eta hor datoz, bere ritmoari eusten, 28 palada ere hartu dizkiet, oraintxe bertan. Datoz, azkeneko txampan, Oiartzungo arraunlariak, Oiartzungo itsaslapurrak. Oiartzun hirugarrengo taletik, Arkoteko arraunlariak lehenengotik eta Ibaikakoak laugarrengotik. Getxokoak bigarrengo hortan erabat atzeraturik geratu zaizkigu. Eta azkeneko 10 paradetan Oiartzungo itsaslapurra gure batik dinestera sartuko zaizkigu, 21 minututik gora, baina garaipenak ez diet ies egingo. Lortu bai dute 21 minutu eta 26 segundu denborarekin. Ibaika oraintxe helmugaratzen ari da. Jarraian Arkoteko arraunlariak ere hor izango ditugu.
Eta Getxokoak ere azkeneko txampan hemen datoz Getxoko arraunariak azkeneko 20 paladetan sartuak. Hor datoz Getxoko arraunariak. Ez dute gaur bere eguna izan, baina ziurrago bihar ere laneko dogoz etorriko dirala Getxoko arraunari hauek. Azkeneko 10 paladetan, txalo bero bat Getxo arraun taldeko arraunari hauetzat, badatoz Getxokoak. Txalo bero bat. Amaitu da gaurko traineru estropada. Oiartzun garaile gaurko honetan 21 minutu, 26 segundu eta 27 eguneko. Bigarren, Elmodeuneko Gazteak 21 minutu, 40 segundu eta 76 eguneko. Hirugarren, Donostiarra 21 minutu, 41 segundu eta 42 eguneko. Laugarren, Ibaita 21 minutu, 46 segundu eta 28 eguneko. Bosgarren, Arkote 21, 42 eta 22 eguneko. Seigarren, Iberia, 21, 44 eta 5 eguneko. Zazpigarren, Bermeo Mutaka, 21, 45 eta 22. Zortzigarren, Camargo, 21, 47 eta 6 eguneko. Bederatzigarren, Elantxoe, 22 minutu, 6 segundu eta 74 eguneko. Hamargarren, Kaiku, 22, 46. Hamabigarren, Getxoko arraunariak, 22, 25 eguneko. Hamabigarren, Lutxana, 22, 24 eta 23 eguneko. Hamairugarren, Santoña, 22, 22 eta 22 Unibeseko arraunariak, Cantabriarrak, 22 minutu eta 30 segunduko denborarekin. Bere zaletuen aurrean Oiartzuko arraunariak Txalo Zaparra da jasotzen. Gogoratu aurten 8. garaipena lortu dutela, 8. Ikurriña ART bigarrengo maila honetan. Oiartzuko itxaslapurren patroia hor dugu, 8an. Eta bandera berehala jasoko dugu. Gogoratu 21 minutu da 26 segunduko denborarekin garaipena lortu dutela Oiartzutarrek eta hor dute eskuetan bere ikurriña, ondo baino beto merezitako Zumaiko ikurriña. Goratzako dituzte, patroiaren aginduetara, hori da, gora da! Oiartzuna ikasapurnak altzeko 8. garaipena, 8.